jumpa lagi bersama kakak. Nah, kali ini kakak mau berburu lagi mainan teman-teman. Yuk ikutin keseruannya bersama kakak. Let's go. Dimana ya teman-teman? Coba kita cari ke sini ya teman-teman. Dimana ya teman-teman? Wow, apa itu teman-teman? Kotak-kotak. Wow, wah, ada ondel-ondel pocong lagi berdiri di atas pohon teman-teman. Tuh, kakak menemukan ondel-ondel pocong teman-teman. Kita kumpulin di sini ya teman-teman. Wah, kita cari lagi teman-teman. Gimana ya teman-teman? Coba kita ke sini. Wow, wah, ada topeng Spiderman teman-teman yang di atas pohon juga teman-teman. Tuh, kita kumpulin lagi teman-teman. Coba kita cari lagi ke sini ya teman-teman. Mana ya teman-teman? Coba. Wah, wah, ada pop teman-teman. Kakak mendapatkan 2 pop teman-teman. Bagus banget ya bentuknya teman-teman. Tuh, kita kumpulin di sini. Kita cari lagi teman-teman. Di mana ya teman-teman? Coba kita cari ke sini ya teman-teman. Wow, ada 2 ondel-ondel. Tuh teman-teman, kakak mendapatkan 2 ondel-ondel. Kita kumpulin lagi di sini. Kita cari lagi teman-teman. Di mana ya teman-teman? Coba kita ke sini. Wow, wow, ada 3 bebek kuning. Tuh teman-teman, lagi pada main. Wah, bunyi. Tuh teman-teman, ada bebek. Kita kumpulin lagi ya teman-teman di sini ya. Kita cari lagi di mana ya teman-teman? Coba kita ke sini. Wow, mana ya? Di mana ya teman-teman? Apa itu? Coba deketin. Wow, ada singa teman-teman. Tuh, wow, kakak mendapatkan singa. Coba kita kumpulin di sini. Kita cari lagi teman-teman. Di mana ya teman-teman? Kita cari lagi ya. Ke sini. Kemana ya? Sini. Wow, apa itu? Merah, kuning, hijau. Wow, mobil Tayo teman-teman. Kakak menemukan mobil Tayo tuh 3. Tayo. Kita kumpul di sini teman-teman. Wow, ternyata kakak sudah menemukan banyak teman-teman. Jangan lupa ya di subscribe, like, share, and comment.